Kuri ubu abatuye umujyi wa Musanze hongerewe ingano y'amazi meza bavoma bashima uburyo basigaye bayabona bitandukanye no mu bihe byashize aho bakundaga guhura n'ikibazo cy'ibura ry'amazi. Nibyo uyu munsi turishimye kubera ko ubu nta kibazo cy'amazi dufite, aho bumaze gukwirakwiza imiyoboro muri uyu mujyi wa Musanze. Mbere twajyaga tugira ikibazo amazi akabura, ariko ubu ngubu ntabwo umuntu ashobora kubura amazi, igihe icyo ari cyo cyose akeneye urayabona, agakoresha mu gufura, mu guteka. Turashimira leta y'ubumwe irimo yakoze igikorwa cyo gusakaza amazi muri uyu mujyi, turishimye cyane. Gusa hari n'abandi baturage bakigorwa no kubona amazi meza aho batuye, nk'uko bigarukwaho n'abo muri Burera mu mirenge ya Bungwe na Kinyababa, aho bavuga ko bakivoma yo mu biyaga no mu mibande. Kuba tudafite amazi ingaruka ni nyinshi. Urabona hari kuza izi ndwara ziterwa n'umwanda. Mu murenge ntuyemo wa Bungwe dufite ikibazo cy'amazi, tuvoma mu mazi ayatemba yo hasi. Twifuza ko ubuyobozi bwadushakira uburyo twabona imiyoboro, ya miyoboro ndetse igakora, kuko niyo baduha ntabwo ikora. Mu biganiro byahuje ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi, isuku n'isukura WASAC n'ubuyobozi bw'intara y'Amajyaruguru n'uturere tuyigize mu rwego rwo kunoza igenamigambi rigamije kugeza ku baturage amazi meza, hagaragajwe ko mu turere twa Musanze na Gakenke hamaze kubakwa imiyoboro y'amazi ireshya n'ibirometero 151 yuzuye itwaye miliyari 5 na miliyoni 700 z'amafaranga y'u Rwanda. Abaturage basaga ibihumbi 340 bafatira amazi kuri iyo miyoboro. Gusa nko muri Gakenke ubuyobozi bw'akarere buvuga ko hakiri imbogamizi zituma amazi meza ataragera ku baturage, nk'uko byemezwa n'umuyobozi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Niyosenga Aime François. Ni koko urebye iki kigero cyo kugeza abaturage ho amazi meza mu karere ka Gakenke ntabwo kiragerwaho, ariko ugasanga bituruka ku mpamvu ebyiri. Iya mbere ni imiterere y'akarere ka Gakenke, kuko akarere ka Gakenke nk'uko mubizi ni imisozi kandi amazi aboneka mu mibande, kandi turasabwa gutuza abaturage heza. Aho dufite hashoboka heza ni hejuru mu mpinga z'imisozi. Icyo gihe rero kugira ngo amazi azamuke asanga abaturage aho ari, dukoresheje pumping station biragorana, ugasanga bihenze. Aho ngaho iyo miterere ikaba ari ikibazo. Icya kabiri ni ubushobozi, kubera yuko amazi kuyavana mu kabande ukayazamura ku musozi usanga abaturage, usanga bisaba ubushobozi ku buryo ku ngengo y'imari y'akarere usanga bigoranye. Ikigo cya WASAC kivuga ko hateganyijwe kubakwa inganda z'amazi zizakemura ibura ry'amazi mu turere tw'intara y'Amajyaruguru, nk'uko byemezwa na Murekezi Dominique, umuyobozi w'ishami rishinzwe iterambere ry'amazi, isuku n'isukura muri WASAC. Hakaba kandi hari indi mishinga mishya twakuye muri kino gishushanyo mbonera tugiye gutangira mu gihe cya vuba. Navuga nk'umushinga mushyashya mu karere ka Burera wo kubaka uruganda dukura amazi ku kiyaga cya Burera, kugira ngo twongere tubashe gusubiza ikibazo cy'ingano y'amazi makeya muri Burera. Nka Gakenke nayo yari ifite ikibazo cy'amazi makeya, abaturage access ni ntoya cyane, ariko igishushanyo mbonera cyatweretse ko dukwiye kubakamo nibura inganda ebyiri ku migezi ibiri, hari minini, umwe ni Mugambazi undi ni Base, kugira ngo ni miyoboro yo kugeza amazi ku baturage. Icyo twizeza abaturage ni imbaraga leta irimo gushyira muri ibi bikorwa remezo by'amazi, kuko hari ishoramari rinini leta irimo gukora ifatanyije n'abafatanyabikorwa kandi rikomeza. Aha ni ku ruganda rw'amazi rwa Mutobo rukomeje kuvugururwa kugira ngo rushobore kuba rwatanga amazi angana na metero kibe 43 ku munsi. Uruganda rufite ubushobozi bwo guha amazi uturere twa Musanze, Burera na Nyabihu. Kugeza ubu mu ntara y'Amajyaruguru abaturage bangana na 82% nibo bamaze kugezwaho amazi meza, ni mu gihe ku rwego rw'igihugu abaturage bamaze kugezwaho amazi meza bangana na 72%. Robert Byiringiro, Televiziyo Rwanda mu karere ka Musanze.